Akakholwanga usisi wabantu mhla egilwa umfana wendawo kanye nomndeni wakhe. Uthi-ke iyashaqisa nerumu umamezala wakhe ahambe umvulela yona, bafike bafica iy'lwane angazazi ukuthi ziyinhloboni. Akugcinanga lapho-ke ngosisi, ubesethole ekuhambeni kwesikhathi ukuthi njengoba eshadile nje ushadiswe nespoki. Mina ngeshelwa ngutsotsi wathoya ngithanda kanti udlala mutsotsi wendawo. Uthi sisanda mina angibazi ukuthi abafana bendawo sibafunani, angazi ukuthi yini nalesi ifuna ebafaneni bendawo. Uthi sisingashelwa umfana wendawo, uthi wangimarinate umfana, uthi wangimarinate umfana ngothando, uthi nami sisanda ngamarinateka. Uthi mase ngimarinate uthi hawu uyaqoma intombi mina iqoma umfana wendawo. Uthi lalela sisanda kubo kamfana like ungasekhaya but not close kodwa kubo siyakwazi. Uthi ngathi mase ngimqomile uthi ngashaya ngejubane sisi ngaya kosisi bamabadala ngiyobatshela ukuthi hayibo angeseni phela ukuthi ubani owenza ijolling nobani. Uthi bethu ba uthi ngithi iman guys breathe in and out, bengafuni ukuntshela lento le esangishela, bengifuna ukunishaya ngethada ngesurprise sesijoli ngijwana usibani bani wakasibani bami. Uthi bethu sisibami ima kazinja uthi ngithi no yebo nazo yebo kubo kazinja. Uthi bethu sisibami awumeke sisi awukushaye i-breath in and out ke manje kube wena ushaya i-breath in and out. Uthi ngempela ngiyishaya i-breath in and out sisanda. Uthi bese beyangibuza ukuthi awume ntombi uyawazi umlando, uyayazi history yaleli gama lakazinja ukuthi lafika kanjani lelo gama lelo. Uthi ngithi yeah I think. Uthi sisanda bangilindanga nokuthi ngize ngibatshele ukuthi yini le ngicabangayo. Uthi bathi velu gogwa gininja, umkhulu wagininja, umalume wagininja, that's why bebizwa izinja. Uthi ngithi kahleni guys cause nani niyazi ukuthi kaBaby babe nezinja eziningi, lelo gama balithola kanjalo and lento ukuthi nje banesandla esibi nje amahebezi. So nje guys phumani lapho, phumani kubo kaBaby. Uthi bathi sesiyotshela nguwe. Uthi lapho sisanda I was 29 years old ngisebenza esibhedlela as uPorter umntophekayo. Uthi lapho the guy was 35 years old, I was like 35 29 yazi ya right ikhombo, yazi ya good ikhombo. Uthi hayi lalela ke ntombi ngithi unyaka waba mude, mina unyaka waphela sesishadile noGayi ngendlela nje umfana weyintshela ngayo ukuthi userious ngakhona ngamsisi. Awuthi uma ngifike emzini sisanda no emzini nje kwaku right inkosi yami kwakuumuzi nje yebo umuzi. Uthi hayi fine. Uthi hawu ekushadeni kwami sisanda, uthi ekushadeni kwami uthi indoda yami yayisebenza as a security guard uyezwa yini. Uthi one day khona izinto eyikhohliwe zasemsebenzini zakhe kwakufanele ayisubmit, wase yangifonela wacela ukuthi ngimphathisele lezo zinto lezo yezwa yini. Uthi uma ngithi ngiyaphenqa uthi nani nelazi ke ihlo ukuthi liwela umfula ugcwele like le ithanda indaba. Uthi ngaphenqa sisanda ngaphenqa. Uthi uma ngiphenqa ngiyarealize ukuthi umfana wangiqambela amanga ngeminyaka yakhe, like akanawo lo 35 akangitshela ukuthi unawo mina. Kulamaphepha lawo ngibona something completely different. Uthi sisanda upon realizing ukuthi lo guy wangiqambela amanga ngeminyaka yakhe, uthi ngiyibuza ukuthi kazi manga kanani amanga sengiqambele wona. Uthi hayi man sisanda ngihleli phansi ngiphenqa leli pheshana. Uthi ngiyarealize ukuthi umkhwena wami mina angimazi ngalendlela ebengicabanga ukuthi ngimazi ngayo. Uthi cause akakapheli ngisho 10 years efikile endaweni like ubekephi sonke lesi sinye isikhathi. Uthi and lo information angiyazi but here I am shuddered to him. Here I am me being Mrs. him. Uthi ngithi no sengimlinde buye emsebenzini ngizomconfront. Uthi hayi cha ngilalike endleleni ngaleyo ke no. Uthi nangempela buye emsebenzini sisanda uthi ngigibele phezulu kwakhe ngimbuza. Uthi hawu angiphinde umfana wendawo. Uthi angimarinate sisanda angimarinate, angitshele the way angithanda ngakhona, angitshele the way akangizwa ngakhona ngaphakathi and mina kube wangitshela iqiniso ngeminyaka yakhe mina ngangeke ngize ngijole naye futhi ngangeke ngize ngivume nanokushada naye. Uthi sisanda unangakanti uGayi, uthi uGayi is 26 years old sisanda lapho ngina 29. Uthi ngithi yo uthi hayi mfana angisofte. Uthi nami ngipicike, uthi ngipicike nami njengobhanana sisi ngipicike. Uthi how
ngithele phansi igazi. Uthi sisanda kwakuyisabatha ngo-10 ebusuku sisi kungqongqoze umamezala sithi akangeni. Uthi umefika athi emakoti khona ngicela ukuya nawe khona kusasa nganya kwethu engithanda nje ukusho ukuthi ungadli yabo ungadli. Uthi hawu ngaphakathi enhlizweni yami sisanda ngijabula ukuthi ngizodla kahle umamezala uyangikhipha sisanda. Uthi hawu lishaya isonto sisi. Uthi umkhwenyana ke khona la waya khona. Uthi hawu ngo-8 kufika ingane zingitshela ukuthi uma uthe ngo-12 ngibe sengilungile. Uthi sisanda ngicela ukuxoxela ukuthi ngangena emanzini ngageza sisi. Uthi ngakuphuma ngagcoba kahle ngagqoka ingubo zami zanokusho hola ngeperfume yami kanokusho ngafaka izicathulo zami ezibizayo ngoba ngithi phela umamezala uyangikhipha sisanda siyodla nje ukudla okumnandi outside. Yes. Uthi hawu umamezala uma engena sisanda ngicela ukuxoxela ukuthi ugqoke iphinifu usezongilanda ugqoke iphinifu. Uthi sisanda idisappointment engaba nayo. Uthi ngiyibuza ukuthi ngabe siya out ngempela. Uthi ngangiyibuza mina ngaphakathi ke lokho. Uthi ngibuye ngithi vele ngibabona abantu abadala begqoka amaphinifu edrobheni maybe naye yabo nje yabo. Uthi hawu kodwa uma ngibuka izicathulo sisanda zingilahlisa amathemba. Hayi akusho nje ukuthi lezi izicathulo izophuma ngaphandle kwegate. Uthi hawu sese cela uxoxe sisaguduza singayithola sesisocingweni ngemva kwezindlu. Uthi ngibuka ukuthi hayibo semzini womuntu yini. Uthi ngimbuka umamezala. Uthi kushuthi ngabe wayibona iconcern ebusweni bami. Uthi hayi nganya kwethu yabo ikhaya elikhulu leli sasihlala lana sase siyasuka la sazokwakha la. Uthi ngithi yebo. Uthi sisanda alivule leli gate sisanda. Uthi singene sisanda kulomuzi ababehlala kuona kudala. Uthi sisanda ngathi umuzi omadlanduna noma nxumalo tontonto norawundi nje orawundi. Uthi nakhona siphinde siguduze futhi sisanda uthi siguduze. Uthi ngiyayibuza ukuthi hey engabe siyapi umguduzo omngaka engabe siguduza sibheke kuphi. Uthi sisanda siguduze emva kwezindlu. Uthi ngijabula ukuthi hawu izindlu seziyaphela. Uthi hayi umamezala bese yangikhomba ukuthi makoti nanka urawundi siya kuwo. Uthi uma ngithi ngiyawubuka lo rawundi wehlukile like design yakhona everything. Uthi yabona phambi ngomnyango sisanda uthi kwakunezithethu ezaziwu2 okongathi amabhubesi anezimpiko sisanda ezazimnga nangako omnyango. Uthi ngiyibuza ukuthi bagada umzila yini lapha. Uthi hayi siqhubeke sibheke ku round. Uthi the time approach uround uthi umamezala angibambe ngengalo sisanda. Uthi yes sisanda ngangiqala mina urawundi onesithunzi kanje ya. Uthi mina ngazi ukuthi umuntu onesithunzi hayi sakhiwe. Uthi sisi uma sifika phambi ngomnyango uthi umamezala afike avule umshudo. Uthi angeke ngize ngibaqambele amanga cha uround wongakhiwe sisanda. Uthi ngenhliziyo I'm like let's hope people were not right about them. Let's hope people were not right about them. Uthi hayi awuvule umnyango wakhe sisanda. Uthi uma ngithi kumnyama kulo round sisi. Uthi umamezala khalakatha phakathi sisanda. Uthi after isikhashana bese yabuye athi hawu ngena makoti. Uthi uNkulunkulu onamandla sisanda ngangena ngangizothini. Uthi ngangena ngangizothini sisi. Uthi uma ngithi ngiyafika phakathi sekukhanye ikhandlela nganya kwethu. Uthi ngibona ukuthi okushuthi ngenkathi ade nyamalele kulo round ubesazokhanyisa lo nekhandlela. Uthi hayi bese vala umnyango maqeda nehambe ephambi kwekhandlela lakhe. Uthi mina ngamaqama ke kunabo bobabili yena nekhandlela lakhe. Uthi hawu umefike ekhandleleni sisanda uthi mlingani wami ngithi angizobika ukuthi umfana wami lo omncane umagcina wami usibonise uganiwe ugano uMasibanibani. Uthi ngixake ukuthi mlingani muphi loyo. Which mlingani is that? Uthi but sisanda ngiyayizwa into lokuthi uthi hey sisanda ngithule ngilalele sisi. Uthi ethi ngizobika kahle ukuthi izandla ezizokusiza mlingani wami sezengeziwe. Angeke kusaba yimi nosibanibani kodwa sekuzoba nomakoti ngaphezulu. Uthi uma ngithi ngiyababuka labantu akababalayo oyedwa ngiyamazi undodakazi wakhe. Uthi ngiyibuza ukuthi ubala nami ngaphakathi like uyangifaka kulento yokugada umlingani wakhe ubayina lo mlingani wakhe. Uthi lapho sisanda ngiyayizwa into lokho uthi uNkulunkulu sisanda inhliziyo yami ngiyayisho ukuphuma ngomlomo sisanda wezwa yini. Uthi ngiyayibuza ukuthi mase kuthiwa ngiyayiqulekisa la ngiyaquleka ngizoba yini. Uthi ngathi let me cancel that idea. Uthi sisanda aqhubeke umamezala athi mlingani bengimzisa ukuthi uzombona nazane khona uma ukuthi niyahlangana la egcekeni ungamlimazi.
uthi ngithi Jehova kazobani abanye akabalimazayo lo mlingani wakhe. Uthi athi hayi mlingani wami sondela uzomthinta nje ngifuna ukuthi umbone mlingani. Uthi hawu sisanda ngizwe into sisi isondela awema uthi ngizwe sisanda into isondela sisi. Uthi sisanda ifike ingithinte into yakhona sisanda. Uthi izinyembezi. Uthi athi hayi ungathuki makoti angeke ezekulimaze. Khuleka angeke ezekulimaze yabo nje ngoba ngimazisa wena angeke azakulimaza. Uthi lapho sisanda izinyembezi zami sisanda ngiyazizwa. Uthi and lento iyangithinta sisanda iyanginuka. Uthi sisanda ingithinde lento ingibotoza izifaka ikhala emlonyeni wami iyanginuka sisanda. Uthi ngiyibuza ukuthi yini le ngoba ngiyayizwa ukuthi inezandla sisanda. Uthi ngithi sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa. Lamehlo ngiyawavula ngifuna ukubona ukuthi yini lento engithintayo. Uthi ngiqoqa isibindi ngithi 1 2 3 start go. Uthi ngiwathi ba amehlo. Uthi uma ngiwathi ba sisanda hayibo ngificanga ne King Kong sis. Uthi Joe himself. Uthatha umamezala hayi makoti ungathuki. Yabona nje ubungadlila ngeke eze kwenze lutho. Uthi ngiyibuza ukuthi ukube bengidlile ubezongenzani? Ukube bengidlile ubezongenzani? Uthi aqhubeke athi hayi makoti ke umfazi umeseshadile indaba zomuzi wakhe zike zihlale kuye akayikhiphele ngaphandle. Let's hope ukuthi uyakwazi lokho makoti. Uthi hawu sisana ngamane ngakhumbula usibambe ngitshela ukuthi kulo muzi engifuna ukuya kuwo. Uthi ngamane ngabona sisanda ukuthi hawu umendo ushuku silahla. Uthi ushuku uzijuyiba ukuziphonsa leki imsisanda. Uthi hathi mamezala hayi mlingani miyeke manje miyeke sihambe sibuye sizobuye sikubone. Uthi hayi nangempela ihlehle kimi lento sisanda. Uthi mamezala ngibambe ngengane usihambe. Uthi uma sihamba sisanda uhamba uyaxoxa endleleni ukuthi hayi ke yabona nje ngoba ekunukile umlingani usekwazi nangephunga ngisho uhlangana naye ebusuku angikeze kwenze lutho usuyaziwa la ekhaya. Uthi sisanda ngangenandaba ngisho kwana lokho ngangifuna ukufika endlini ngiphumule ngiriwand ukuthi hayibo ngiqhamukaphi ngibuyaphi sisanda. Uthi nangempela ngifika endlini. Uthi sisanda ngahlala ngabluza kwaze kwabuya umyeni wami ngamuzwe sengithinta esethi hayibo mama kwenze njani. Ngingenela endlini awubonanga nokuthi ngingenile like ungathi ulahlekile kwenzakalani. Uthi hawu umlomo wami lo manzi sisanda ungavaleki. Ngithi hayi we baby baba uma wakho unoJoe. Uthi sisanda angibuke njengomuntu ongakaze esho lutho. Uthi ngisukume ngithi hayi kahle ufuna ukungitshela ukuthi uyazi ukuthi uma wakho unoJoe. Uthi athi ema lento oyishoyo imply ukuthi uma uyathakatha. Uthi vele uyathakatha akwazi ukuthi akathakathi enemfene. Akukwazi ukuthi akathakathi enemfene. Uthi athi when uyizwa lonto leyo. Uthi ngithi angiyizwanga ngiyibonele ngalawa wami awu2 amehlo. Athi uyibonephi? Uthi ngisho ukuthi ngiyibonephi. Athi okay fine ngihambise uyongitshengisa la uyibone khona. Uthi sisanda nangempela siphume sihambe sekuyamuzo ngimumva. Uthi hawu sisanda uround uphi phephethe esweni. Uthi sisanda it's not like la ubukhona kusele isikhala mhlawumbe unyamalele sisanda. Uthi angazi ukuthi kwenzakalani lapha but lendlu le eyakhiwe ngokuhluka ayikho sisanda. Uthi hawu umfana agibele phezulu kwami ukuthi mina ngifuna ukumqabanisa nonina ngifuna ukuthi ahambe ekunina ayothuka unina ukuthi uyathakatha and staff ngibe ngimsukela ngingakwazi ngisho ukumprovide ngeevidence and what not. Uthe sisanda ngayibuza ukuthi hayibo sengibona into engekho yini noma ngiyahlanya. Uthi ngiphinde ngithi hayi man lento ngiyibonile angikwazi ukwenza ngathi angiyibona. Uthi sisanda that was the beginning. Uthi sisi that was the beginning. Okwalandela lapho sisanda wangivova inhliziyo sisi kwenza inhliziyo yami ehamba ngerim. Yes. Uthi yacasha ngaphansi kwamathumbu sisanda. Yes. Uthi sisanda emva kokuthi mina ngithi ngiyotshengisa umyeni wami uround esingawuficanga. Uthi ubudlelwane bethu after that sis uthi bathi bzub. Uthi behla sis uyezwa yini. Uthi mase engibize ngomfazi kayise esho kimi ethi ngumfazi kababa wakhe. Uthi ngibone ukuthi kushuthi yamphatha kabi lento ukuthi ngithi uma wakho uyathakatha uma wakho unemfene unoJoe.
uthi ngixolise sisanda uyezwa yini uthi kwayifanela sisi nokuthi ngiyithela amanzi emhlane wedada uthi kwaqhubeka nje kwafana uthi fast forward uthi hayi ngibiza umamezala ngitshela ukuthi emakoti ngifuna ukuzokutshela ukuthi imoto yakho ngicela uyishiye ngaphandle manje i-wrong lento ukuthi uthi ungumfazi uganile ungene emzini uqosheme ngakho ngicela ukuthi imoto yakho uyishiye ngaphandle wena ungene uhamba ngeenyawo uthi ngithi mama sengihlale isikhathi esingakanani la ekhaya sengihlale isikhathi esingakanani nani sengihlale inyanga engakanani la ekhaya why wawungangitshelanga lonto eqaleni ngisafika la ekhaya usuzongitshela manje ayi ngiyaxolisa ke ma ukukutshela ukuthi angeke ngize ngikwenze lokho imoto yami izolala la engilele khona mina ma uyezwa yini imoto yami uma ngilele ngaphakathi izolala ngaphakathi akukho la izolala engalele khona ngaphandle ke uma ethi imoto yami ayilale ngaphandle nami ngilale ngaphandle kanye nayo cha inkinga ngingangaba nayo ke lapho uthi hayi sisanda indaba yakhula yafutheka yakhukhumala yangaka uthi yazi yafika ngisho kumyeni wami sisi uyezwa yini uthi hawu imifika kumyeni wami uthi akadilanga nami yezwa sisi uthi wadila nonina uthi but I feel like wadila nami indirect wasedila nonina direct uthi wathi nje mangicela ungikhiphe ngicela ungikhiphe endabeni zakho nomfazi wakho ngoba lo mfazi walotsholwa uwe mina ngakutshela ukuthi uMasibanibani angimthandi ngendlela ukuthi ngingamenza umfazi wena wathini hayi usebenza esibhedlela hayi unemoto uzongondla uzonginakekela sengiyakhula uthi nganqaba ma wena wathini wathi hayi ke kulungileke mshade ke ube yistand in sikaba bomncane wakho uthi mina yilonto engamshadela yona ngangiyistand in sikaba bomncane ngakho ke ungangiletheli indaba zamfazi wakho nawe la kimi uthi sisanda ngangivula umlomo kungathi isibankwa esithelwe ngedumu esomela amanzi sisi ukuthi sonke lesi sikhathi ngishadiswe nespoki mina like lo muntu oyethi kimi uyangithanda weyistand in sespoki uthi and mangizotshelwa manje uthi ngisho ukuthi no ayazi ayikho into engihlalela ekhaya cause ayikho lento le ayikho thingimane ngihambe uthi sisanda ngangiqoqa impahla zami uthi mamezala athi ucela ukukhuluma nami eminyango uthi ngiphume sisanda nayo yezwa yini uthi athi hayi makoti mina nginayo inkinga yokuthi uhambe yabo inkinga isekutheni khona le ngakuyisa khona and umlingani uyakwazi kungcono ngikise emakoti ngiyokudiregister kumlingani ngoba ukwazi ngephunga ngakho engakulandela uma ukuthi uhamba izinto zakho naye awuyilungisile uthi sisanda ngavuma why not ngitshela ukuthi ngiyodiregister sisanda uthi sisanda I wish ngaba ngiyanga uthi ngiyayisola ukuthi ngayelana uthi ngiyazisola ukuthi why did I go uthi sisanda kwathi umamezala sengitshelile ukuthi ufuna ukungisa kule round yongidiregister kumlingani wakhe nami sengivumile ngoba phela ukudiregister ngangikudinga bakwethu uthi ngithi imama vele ukupheka bese ngiqalile ukupheka ngicela ungiyekele ngihambe ngiyoqedela maqedani ngifaka izinto zami emotweni emva kalokho mina nawe sobe sisihamba siyela wena ofuna khona uthi athi hayi okay makoti anginankinga uthi ngibuyele ngaphakathi sisanda ngiyoqhubeka ngipheka uthi nje indoda yakho naye ngibuka kanje sisanda uthi lapho ngangena indaba kwakanyakazi ngisho ubhozo sisi uthi ngicela ukuxoxela ukuthi aside from impahla zami into engaphuma ngiyiphethe kulwamuzi sisanda engenza isiqiniseko ukuthi angishiyi futhi engangengize ngishiye uthi isinqindi sami uthi yabona ummesi lo nganguphethe ngishada uthi ngangengize ngushiye kulwamuzi sisanda ngoba ngiyabazi ubungozi bawo uthi hayi ngiqeda ukupheka ngifaka izinto zami emotweni ngilokho imoto yami ngigaxa umbhekane wami ngifake isikhiye sami semoto kumbhekane nefoni yami uthi sisi bese hamba ngendlinga amamezala ngothi qoma sengiqedile singahamba uthi athi ayi okay uthi aphume sisanda uthi sambi uthi uma singena ngaleli gate encane sisanda uthi kwangahwalali nakakhulu izinto zayisabonakala uthi ngikhumbula ukuthi the last time ngiyizela nomyeni wami lento engangizoyifuna angiyitholanga uthi ngithi this time around ngidinga evidence uthi ngikhipha ifoni yami bengathi ngiyayicofa uthi angibuke sisanda uthi bese bheka le uthi ngishaye recording ngibuyisela ifoni yami kumbhekana uthi ayisihambe sisanda uthi ngithi nawu lo round sis uthi hawu sathi uma sisondela lo round isigazi lami lathi sala wedwa sis uthi ngathi why uhamba uthi lathi nje angingeni lapho uthi sisanda amahlomba ami asinda uthi ikhanda ngangilizwa lithi fu uthi safika phambi kwendlu uthi wayivula indlu yakhe sisanda uthi hayi ingqondo ngibuyele manje ukuthi hayi wena uzokwenzani la yini uzoyenza la uthi ngithi what if lo mama ufuna ukuzonginquma la uthi ngithi no ma angena la uthi athi hayi makoti
uzoba nenkinga, uzokulandela. Uthi ngithi noma angangilandela anginandaba but la angingeni. Uthi futhi Sisanda ngase ngidecide ukuthi no, angingeni ngempela la cause angazi ukuthi yini ezokwenzeka la. Uthi ngathi uma sengisho njalo Sisanda, uthi ngezwe ingane ikhala Sisanda, uyezwa yini? Uthi usana ingane encane Sisanda ngizwa ikhala kabuhlungu. Uthi ngibuza ukuthi hayibo lo mama ngabe untshontshe ingane wayifaka la phakathini. Uthi Sisanda nokube ngangena ground ngangena kanjani. Uthi hawu engingeneni kwami Sisanda, uthi angazi noma khona into yangisha ngespin kick noma yangibamba inyawo kodwa ngayibona sengiphansi. Uthi mase ngiyiphansi ngizwa into incindezelile lana izandla zami zibanjiwe. Uthi ngizwa uhleko endlini Sisanda. Uthi hey ubethi uyabaleka uyapi. Uthi Sisanda umameza la athi hayi ke Mbongiseni nangu umakoti wakho ngilethele yena useyabaleka ngakho ngithi angimlethe kuwena wena kube uwena odecideayo ukuthi wenzani ngaye. Uthi Sisanda ngizwi izwi lithi ha uyabaleka. Uthi uyapi ngoba phela wena ugane mina. Uthi Sisanda uhleko lalisendlini. Uthi ngiphithona ikhanda. Uthi ngiyamemeza. Uthi hawu noma ungamemeza kangakana nakho umuntu ozokuzwa uhlala ngesikhathi uchitha isikhathi sakho. Hawu awumemeze animemezeni. Uthi Sisanda kumenyezwe yonke indlu. Uthi ngibona ukuthi no, today is my day. No, ngiyafa cause there is no way. Uthi Sisanda ngilele phansi lezinto ziyahleka Sisanda. Uthi umameza la athi uyalunga ufuna ukuphuma la uhambe ngaphandle uyofafaza ukuthi la ekhaya senzani sivele sinegama elibe emphakathini. Uthi ngithi imake manje ufuna ukwenza njani? Ufuna ukungibulala? Ufuna ukungivala umlomo ngalento oyenzayo? Uthi hayi angakafuni ukukubulala, ngifuna uqala ngikuhlukumeze kancane bese uyafa. Yabo nje ngobula angeke usaphuma uyozufelela futhi uma usufile bese ngiyaguqula ngikufanisa nazo lezi zinto lezi. Uthi Sisanda angikwazi ukuthi kunjani ukuphungile umphefumulo, yezwa yini? Uthi but that day ngezwe engathi umoya wami uyangilahlekela. Uthi angazi noma nguba ngase ngilahle ithawula noma kwase kwenze njani. Uthi awukwathi uma kusuka lapho ngizwe into iyangibiza Sisanda. Uthi mina ke la ngiqhamuka khona awumane nje uthi umuzwa into ikubiza bese uthi ukulalele. Uthi ngilalele Sisanda ukuthi yini lengibizayo. Uthi uma ngithi ngezwe ngathi izwi likamyeni wami Sisanda, uyezwa yini? Uthi Sisanda I wasn't sure at that time ukuthi uye ngempela noma yinto ezama ukuzenza yini. Uthi but Sisanda ngaresponde ngathi ngisize ngilana ngisize. Uthi lezinto zithi angeke nje aze kuze lo muntu okumemeza ngaphandle la kukwethu ukhale sithi sicathelelana uma sithi into ayenzeki ngakho nje umosha isikhathi sakho. Uthi Sisanda zisho ziyangihudula phansi sizingibambe ngimlenze ngathi zifrefa ngami Sisanda. Uthi kwathi kusanjalo ngizwe isicapha siyavuleka. Uthi ngibone ukhanya Sisanda. Uthi hawu kanti sekukhanya ogesi ngaphandle Sisanda, lezi zindlu ezazila eduze zazinogesi. Uthi Sisanda uma ngene ubhuti lo izinto zisuka eduze kwami Sisanda. Uthi abuze ukuthi kwenze njani. Uthi Sisanda angilindanga nokuthi kuze kube khona ophendulayo endlini ukuthi kwenzakalani. Uthi angibuzanga ngabhala uthu yimi ngomnyango Sisanda ngibaleka. Uthi ejubaneni lami Sisanda ngicela ukuxoxela ukuthi angibukanga ngisho emuva. Uthi ngangafuni ngisho ukubuka emuva Sisanda. Uthi ngathi uma ngifika lapho ucingweni uthi ngeqa ucingo Sisanda ngoba vele loluncane. Uthi sisima ngifika ngaphakathi kuloya muzi loya ngangena emotweni yami ngachitha Sisanda, uyezwa yini? Uthi ngathi uma sengihambile nje impela ngibona ukuthi ngikude nalo muzi Sisanda. Uthi ngama eceleni ngapaka imoto eceleni Sisanda. Uthi ngakhala Sisanda, uyezwa ngikhalela ukuthi hawe ma cishe ngalahlekelwa impilo yami. Uthi ngangiqhaqhazela Sisanda angazi nokuthi ngafika kanjani la engafika khona. Uthi uNkulunkulu nedluzi lelo, uyezwa yini? Uthi Sisanda hayi ngigede istrength sami ngiphefumule kabili kathathu Sisanda. Uthi ngiqhubeke ngihambe ngekhaya. Uthi uma ngifika ekhaya into yokuqala ngayikhipha esikhwameni ngoba isikhwama sami sesisakimi Sisanda ifoni ngifuna ukulalela le recording ukuthi ziyazwakalani lezi zinto Sisanda. Uthi uma ngithi ngiyayilalela umuntu ozwakalayo la yimi nomameza la kuphela sikhuluma, okunye nokunye cha akukho Sisanda. Uthi hawu angihlupheka ngani Sisanda?
Uthi angihluphekanga ngihlushwa yilezi zinto sisanda, uthi ngikinywa izinto, uthi nje kwakukuningi sisanda, uthi ngaze ngahamba ngaye esontweni lamaNazaretha sisanda. Uthi nakhona ngidushwa osisi bami, uyezwa yini? Uthi khona umunye usisi wami wayesonta khona. Uthi ngidushwa osisi bami sisanda, uthi ngafike nganikela nge10. Uthi after that ke hayi impilo yami sisanda yangcono. Uthi hawu yathi isangcono sisanda isihamba simotare impilo yami. Uthi kwavuka okunye. Uthi sisanda, let me tell you something, sisukuthi abantu bakulowa muzi abangilandelanga bangibuzanga nokuthi makoti wahambelani. Uthi bathula kwangathi akaze kwenzakale lutho. Uthi nami ngaqhubeka nempilo yami. Uthi ngathi ngisacruiser nicely sisanda. Uthi once in a day ngilele sisanda. Uthi kufika umlisa lo engangimganile. Uthi ufika kimi uyakhala sisanda, uyalila. Uthi umama ungulele. Ngiyaxolisa ukuthi angikholwanga ngezinto ozisho ngomama. Kubhlungu ke ngoba ngiyibone nami vele sengihamba emhlabeni. Ngiyacela ukuthi uzongisiza. Buka njani uthi uma ngithi ngiyambuka sisanda lo muntu lona unquna akagqokile. Uthi unezinto ezimnyama sisanda, unezinto ezimnyama. Uthi athi uyibona izinto ezimnyama, umuthi lo, umuthi ngaphansi kwalo muthi kuneyingcapho. Ngiyacela ukuthi uzongitakula kulolu bishe engikulona. Uthi sisanda ngiphaphame. Uthi uma ngiphaphama sise ngiyamfoma ngijulukile, ngimanzi te, umbhede engilele kuona umanzi. Uthi uma ngithi sisanda ngisalizwa leli phunga engilizwe kuyena ephupheni. Uthi angazi noma ngenkathi ngivuka okokuqala ngamemeza yini ngoba ngathi ngisaka kanjalo ngisahogele sisanda ngene usisi wami ethi kwenze njani. Uthi ngimtshela ukuthi hayibo sengiphupha u1 no2 no3 no4. Uthi ethi hey lazi lalibi iphupho. Uthi ke cha nami ngithona ingqeqe incwadi yamaphupho Nkosi yami ngangalazi ukuthi iphupho lisho ukuthini kodwa ngangibona ukuthi something is not right sisanda. Uthi and that time kwaku5 ekseni. Uthi hawu kwashaya u3 sisanda. Uthi ngo3 sisanda kwangena indaba zokuthi umlisa lo akasekho emhlabeni. Uthi ngamane ngathola izandla ekhanda ngabona impilo yami ishaya ingqimphothi ishaya amafolo ukuthi we Jehova. Uthi ngiyibuza ukuthi uthi ngithe lo muntu wayengangithandi ngokwanele ukuthi angishade futhi wangishadela isipoki. Nanokuthi what if ngifika lapha lo mama ungenza something. Nanokuthi what if kulesi sipoki senginamathela lesi ngoba angibona ukuthi lo muzi bazovuma ukungigeza. Uthi ngibuye ngibuthi sengumfelokazi Jehova ngizogeza uba. Uthi hawu uNkulunkulu sisanda into engangiyithandazela ukuthi nje lo mama angamphenduli lo mlisa lo. Uthi hawu ngangakaligwinyi ngisho ukuligwinya sisanda. Uthi ngangakaligwinyi ngisho ukuligwinya. Uthi indoda ifuke emaphupheni sisanda. Uthi ingenzeni sisanda. Uthi ingitshele kanje ukuthi izongihlukumeza kancane ngiyoze ngife. Uthi ngibona ukuthi akusena lo mfana lo akusiye sisanda. Uthi ngibona ukuthi imisebenzi kanina sisanda. Uthi yey uthi sisanda ngonda ngaphuma amathambo entanyeni. Uthi ngane ezigobo. Uthi ingihlupha indoda. Uthi ngivuke ngidumbile sisanda kade ngishaya. Uthi ngivuke ngikwebhekile ngathi ade ngihambe ezihlahleni. Uthi sisanda ibhlungu impilo yami. Uthi hawu ngidecide ukuthi no man awuthi ngeke kumalume wami. Uthi umalume wami ke sisanda uyinkosi esigodini sangasekhaya uyezwa yini. Uthi aside from osisi bami omunye umuntu owangikhuza umalume wami ukuthi hayi bomshana awukwazi ukuya kulomuzi lo. Ziningi izinto esengizwile ngekho zinhle ngalo muzi. Uthi washo ukuthi love is blind at that time nami ngangezwe mshini. Uthi wangiyeka. Uthi but wathi mshana if uhlangabezana nento along the way wazi ukuthi ngumalume wakho ngikhona mina izandla zami ziyohleze zivuleleke wena. So if uhlangabezana nento uze kumalume. Uthi ngihambe ngeke kumalume. Uthi the first thing engambuza yona ukuthi hayibo malume why ungafuni ukuthi ngishade lapho. Uthi angitshela ukuthi hey ngangeke ngizwe ngenduna ingilethele indaba ukuthi kade isecaleni lokuthi kulomuzi kwenza u1 no2 no3 no4 no5. Uthi ngithi hayi okay. Uthi bese ngiyamtshela ukuthi ngize ngani. Uthi sisanda mase ngimtshelile umalume ukuthi kwenzakalani ngimi. Uthi umalume athi hayibo mshana lo muntu owenza lento kuwena phela lo muntu ufuna ukuyisa kagoqa nyawo loyo. Uthi ngithi malume. Uthi athi hehe wemshana uyafuna ningikise kusikhuni. Uthi ngithi usikhuni. Uthi usikhuni ubani na. Uthi usikhuni inyanga kamalume. Uthi but akusilona igama layo la ngempela. Uthi igama elithi isikhuni laqhamuka kanje. Uthi umalume wayehamba ngemoto sisanda. Uthi wahlaselwa abantu uthi badubula imoto ephakathi. Uthi base beyabeleke ngoba etshela ukuthi sisanda ushonile. Uthi hawu imambani. Uthi iyaphuma ingena lutho ingena bullet ingena kwatwa sisanda. Uthi wasethi emshana ngiyacela ukuthi ungangibetray imshana ngosikhuni. Ngiyacela ungangibetray. Uthi sisanda mina nomalume sixoxa everything. Uthi umalume wake wangixoxela ukuthi wake wahambisa umngani wakhe kusikhuni. Uma
ehambisa umngane wakhe kuSikhuni kanti umngane wakhe usefuna ukusebenzisa uSikhuni against umalume ngokuya kuSikhuni ayolanda umuthi wokubulala umalume uthi umalume umezizwe ngeke right uthi afonele uSikhuni amtshela ukuthi yemfethu khona u1 no2 no3 owenzakalayo kimi le ngawuqondi uthi athe kufuka usibanibani wazothatha umuthi wokuthi nokuthi nokuthi and lo ukuthi nokuthi nokuthi ilento eyishoyo uthi so umalume wagcina lapho ukisa abantu enyangeni yakhe Sisanda uthi ngithi hayi khuleka ankele angeke ngize ngidalele umashi nawe uyangazi uthi Sisanda sihambe nomalume uthi uma sihamba Sisanda uthi ngalala ngavuka sisi uthi sifike kaSikhuni uthi hey yathusa indoda uthi ayasabeka indoda Sisanda uyazwani uthi yafike yangibuza ukuthi manje ufuna ukwenze njani ngalo muntu lo ofuna ukubulala ngoba lo muntu lo ungibela ithumbu uthi athi manje ufuna ukuthi simbele umgodi kungene yena la akafuna ukuthi kungene wena khona noma ufuna ukuthi izinto zakhe zigqome zibuyele kuye uthi ngithi hayi ngicela ukuthi zigqome zibuyele kuye because mina ngifunela ipeace empilweni yami nje akuke ngidinga nje ukuthula uthi athi hayi okay uthi angigeze Sisanda angigeze ukuba umfelokazi loyo uthi bese ngifaka ebhodweni Sisanda uthi lingitone uthi Sisanda bese yangikhipha uthi bese ngikhiphile bese sibuyele emuva sinomalume Sisanda uthi hey Sisanda ngathi uma ngifike ekhaya uthi yeyi ukulala engakulala Sisanda uthi angikaze ngikulale angazi nakephi uthi Sisanda ngalaliso wengane encane uthi ngalaliso kwenapawu kweputununu Sisanda uyezwa yini uthi awusaphela zonke lezi inkinga ebenginazo Sisanda uthi angisayiboni le ndoda le uthi impilo yami Sisanda yaqala kwangathi yamnandi uthi hawu inyanga Sisanda ngithi yabankulu uthi inyanga Sisanda yabankulu uthi umamezala wayihenga sisi uyezwa yini uthi ngithola ikhole eqhamuka kumalume ukuthi ade fonele uSikhuni emtshela ukuthi khona umuntu obezama ukungishaya ngoma yihenge but uyena lo muntu loyo oyihengile uthi Sisanda angaze ngiphile kamnandi kanjena uthi ngiphila buthebelele ukuthebelele uthi ngiphila buthebelele Sisanda uthi thanks to umalume noSikhuni wakhe okay fine nedlozi noNkulunkulu ngiyababonga but nje ngiyabonga Nkosi yami uthi hayi umfana wendawo Sisanda angimcabanga ngisho ngilele uthi ngisho ngathiwa ngidakoba amaganu uthi umfana wendawo angimcabanga Sisanda uthi nje thank you uthi but ngiyaphila kumnandi Sisanda manje